tekeriwa mpfu hikokwalaho ka ntshikelelo lowu u va nga na wona loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa vona wa gezi van'wana va ku kavula hi ku van'wana na lava va Eskom a va swi tivi na ku va nyika vanhu vangani gezi hikokwalaho ka ku va ku ri na lava vongolote pambulela gezi ra koho swi nga tiveki he loko va ri kumi kwihi hi ndlela yeleyo ka veke namuntlha tanihi sweswi hi nga tshembisa hi rhurhela masipala wa Bushbuckridge lava hi nga ta va hi kha hi bula na khansela Sylvia Nxumalo tanihi meyara va hi byela ka gondzo leri va nga ri gimeta tolo ku ri va fambe njhani tanihi masipala ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku ve na swiribiko swa ku tala swa vaaki leswi a swi kha swi kombisa ku vilela ngopfungopfu loko swa ka timhaka ta vukorhokeri hi tlhelo ra timhaka ta swa magondzo hi tlhelo ra timhaka ta mphakelo wa mati hi ndlela yaleyo se ni ta teka nkarhi lowu ni nyika meyara va hi nyika xifaniso vo hi voxe ku tanihi masipala va vone yini ka lembe leri nga hundza na koho va kunguhata ku ya mahlweni hi ndlela yihi hi nga se nghena ka swivutiso hi ku kongoma ku ya hi laha hi nga swi xaxameta ha kona meyara hlekani na ku vuyisa ka lembe lerintshwa ra 2021 hi ku ni sungula ku vulavula na n'wina minjhani inkomu haxa ni teke nkarhi lowu ni pfuxela na ku va ni pfuxela vayingiseri emakaya a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina ka nhlekani wa siku ra namuntlha kumbexani mi nyikanyana timinete ti nga ri tingani meyara mi sungula mi hi byela n'wehe ku loko mi kha mi gimeta lembe tolo mi vone ku mi endle yini ka lembe ra 2020-2021 a ni vule mahaxi ku lembe ra masipala ri ta gimeta hi ti-30 ta June not tolo ri gimeta hi ti-30 ta June hi sungula lembe rintshwa hi ti-1 ta July laha hi nga ta nghena eka lembe ximalanyuwani ra 2021-2022 okay so inkomu ndi nga vheta ndi nghena emaxi yana ni mahlweni a ni kombela ku khoveriwa ku va ni cince masiku lamawani ni ya hatlisisa ya okay inkomu maxi na ku va ni khensa nkarhi lowu nga ni nyika wona hi ri masipala wa Bushbuckridge hi vula ka swo ku hi khense ngopfu ku va hi nyikiwe nkarhi hi ri masipala wa Bushbuckridge mahaxi hi tlhelo ra mati hi fambe mpfhuka wa ku leha ngopfu laha ni nga vula swo ku masipala wa hina wa Bushbuckridge wu na tiwadi ta 38 leti loko ho ti katsakanya ti va ti lava mali ya ku tala ngopfu loko hi lava ku phakela mati hi ndlela yo va yi ri kahle ngopfu hi identifya ward 21 la a ku nga ri na water reticulation koho at all so hi va hi endla koho ku at least a va kume water reticulation hikuva as a municipality take bulk line hinkwayo yi va under hina hi make sure ku hi servisa the bulk line hi ndlela ya kahle so hi na ti-water reticulation project leti hi nga ti endla eka lembe ximarhi li nga ta hela loko this month hi ta va yi sungulile loko ku fika ti-30 hi na ti-project ta ku tala leti hi ti endlaka leti ti vulavulisaka issue ya water reticulation yi connecta eka laha ku nga na bulk koho so hi make sure ku ndi na nxaxamete wa ti-water project leti ti nga le ku tirheni as hi vulavula sweswi na leti ti nga ta va a multi-year project leti nga ta va ti continue ti ya eka lembe ximarhi ra next year so ti va ndi nge ti vuli ni na tona la or ni nga ti vula hi mpfumelelo wa n'wina so hi tlhelo ra mati hi famba mpfhuka wa ku leha hi make sure ku issue ya mati ha yi address a ni vule ku hi na ti-challenges mahaxi eka nkarhi wa sweswi ku a hi fikeleli ku va hi pfuneta everyone ka community ya hina hi mati ti-challenges leti hi hlanganaka na tona i ku va hi ri na bulk ya ha yimele reticulation i kuma ku community yi tempera na bulk loko yi tempera na bulk i ku va ti connectela vona without permission ya municipality leswi swi endlaka ku mati ma va ma nga fikeleli or va tempera na pressure ya mati ku a ma koti ku fikelela eka community liya ya le makumu so that is why hi kumeka hi ri na ti-challenges ta ku tala ku community va le ku rileni ku mati a hi makumu ene u kuma ku the first community va kota ku wa kuma mara the next community a va koti ku wa kuma i challenge leyi hi hlanganaka na yona challenge ya vumbirhi issue ya ti-water losses loko munhu loyi a nga tiviki ku tirha hi mati a tempera na bulk u kuma ku se u ta tshika mati ya lawa a pfuta ene i va a problem eka municipality ku mati
male ku butini. So ani vule ku kuna issue ya vandalism na theft ku vanhu vale ku van'wana vale ku onheni ka the infrastructure u kuma ku developer ta hatirhi swin'wana na swin'wana laha yisaka mphakelo eka vanhu side issue ya theft ku vanhu van'wana va kota ku swi yiva va yiva na ti-boreholes cause in terms of water supply hi make sure ku hi va na ti-boreholes leti kotaka ku pfuneta ti supplementa the water laying data from the bulk. So those boreholes to kuma ku se ti va ti vandalize or ti yiviwa at all, and the municipality tlhelela ndzhaku ava aya kuma mali yin'wana ya ku va ilungisa those boreholes. So these are some of the issues leti hi hlanganaka na tona on a day-to-day basis. But ani vule ku a hi na mati lama ringaneke hi endla leswi va swi vulaka ku irrationally. Rationally ku va hi this week or this day mati ayaka section A, the following day ayaka section yaleyo hi rational in such a way ku everyone akumeka arina mati hi ndlela ya kahle. And ndivulavulile na ti-leakages i swin'wana na swin'wana leswi endlaka ku mati hi nga mafumi hi ndlela ya kahle. In terms of ti mapatu, yes, loko lembe ri sungula hi ve na issue ya I think it's storm tindhambi leyi nga va kona leyi endleke ku mapatu ya hina ya nga ri eka ndlela ya kahle. Some of the bridges ta hina vele ti hlantsweka ti famba. So hi ve na plan after everything hi hlangana hi ku a hi ve ni na plan ya ku hi endla njhani ku va hi lunghisa mapatu. Hi na program leyi nga hi veka ku i languta ti-zone ta hina ta Bushbuckridge leti ti nga ti-northern zone, southern zone na midland ku va na personnel leti langutaka this zone hi tindlela ta teto ku va kota ku lunghisa issue ya mapatu ya hina. Program yaleyo ya kickstarter ku nga ri khale a yi ri na ti-challenges here and there ku lunghisa every machinery ku hi oiler enough so that hi sungula ku lunghisa those roads, and swi kahle sweswi because it's winter time a ka ha ri na timpfula ku hi kota ku swi lunghisa. Hi na another program ya ku va hi endla mapatu hi ndlela ya ku faka ti-paving. Each and every region ya Bushbuckridge hi na 11 ya to every year in our financial year hi make sure ku each and every region yi kuma mali yo karhi ya ku langutana na ku va hi endla ti-paving. Ti-paving ta hina hi languta ku ti ya eswikolweni, ti ya emasirheni, ti ya eka tindhawu leti ti nga busy ngopfu ku at least our community va kota ku va va assisteka hi ndlela yaleyo. So hi tlhele hi kombela eka our treasury ku a va hi pfuneti because as a municipality a hi na revenue base yo va mali leyi ya leyi taka from treasury leyi va yi nyikaka, and then we dependa ka yoho. Se after loko hi nga ri na revenue base swi va difficult loko hi hlangana na swilo swa ku fana na ti-disasters ku va hi huma all out hi kota ku va hi lunghisa laha ku nga onhaka kona. But hi na plan leyi lavaka ku hi kickstarter soon ku make sure ku our road, our internal, our access street yi va yi regraveliwa, yi va yi cheriwa misava, kun'wana yi lava topsoil, kun'wana yi lava regraveling and all those things ku make sure ku our community va kota ku va na access eka tindlela ta vona, access eka tindhawu leti ti nga fana na swikolo na mavhenkele and other things la va yaka kona on a day-to-day basis. Ani vule ku ni pfumela ku hi ve na challenge etindhawini ta ku fana na Cunningmore A and B up until eXimungwe la vanhu a va complaina hi issue ya mati. Issue ya mati yale vale Cunningmore va kuma mati ya vo eka Mariti bulk leyi according to water service va hi byele ku a yi na ti-challenges lava nga yi lunghisa sweswi, and then vanhu va kota ku va vuyela va kuma mati. And then another issue yale Hoshana plant leyi nyikaka vanhu va le Cork and other areas tala vo Somerset, that bulk line yi kumeke yi ri na a lot of illegal connections leti compromisaka mati ku ma nga koti ku fikelela laha. So that is why hi te tshama hansi ka next week ni vitana the whole technician ku hi ya eka ndhawu liya hi ya vona ku
hi nga endla yini ku hi kota ku pfuneta the community cause va le ku rileni in terms of water supply eka tindhawu letiya. Another thing leyi xi vangaka a challenge is the mushrooming of extension, the extension, human settlement ya ta yin'wana leti fikaka and u kuma ku masipala a nga ti budgetelanga lati va ti endla a challenge on our side ku those vanhu lava a hi va budgetelanga but on a week or after se loko va tshamile maybe 3 months or 5 months down the line se va koxa ku hi lava mati hi lava swikolo hi lava swilo swo karhi. It's some of the challenge leti hi hlanganetaka na tona. Mushrooming ya ti settlement ta yin'wana is another challenge leyi endlaka ku the burden of municipality yi va ehenhla ngopfu in terms of service delivery. But we are hands on, we make sure we attend each and every matter to assist our community ku va vona ku indlela ya kwini va vona ku masipala wa lava ku va ava pfuneta leti wo va a nga ri na enough budget ya ku fikelela eka munhu un'wana na un'wana, but the list that we are having we make sure ku ya ka vona and then hi va nyika vukorhokeri na Ken. Valava mbatwako i Councillor Sylvia Nxumalo i meyara wa masipala wa Bushbuckridge. Ta ku nyika nkarhi na swi vona ku se mi sungula no hi bela tinqingho ta mi nyika nkarhi wa ku va mi vulavula na vona hi na vona la executive mayor ku fika laha ka kumbe meyara hi na vona ku fika laha ka awara ya n'we na ku pfumela ku ri hi ta kota ku va hi twa ku n'we mi ri yini mi rila yini hi ndlela yoleyo. Meyara ni lava ku hundzile mavhengeleni ku se ni vuya ni lava ku se hi sungula ku kongoma ka timhaka leti a hi tlheleni nyana katsongo ka timhaka ta mati loko mi ku mati yo a ya ringanangi se hi mhaka ya ku a ya ringanangi ya huma hi minkarhi ya ku hambana. Ni lava hi sungula kwalani loko hi vuya mavhengeleni mi ni byela ku mi vula yini, mi vula ku a ma ringanangi hi ku hava mati emadan'wini kumbe ku na swin'wana swivangelo leswi endlaku ku mati a ya ringanangi leswi endlaku ku va na ku va nyikiwa wona hi ku siyerisana. Kambe loko hi vuya mavhengeleni mo ni khomela tani hi laha hi nga kona minxira mugala lona FM 24 timinete ntsena ku bela awara ya 12 mani tlhelaka meyara wa masipala wa Bushbuckridge va hi pfuna ku ya mahlweni. Meyara ni pfuneni kwala ka timhaka leti ta mati loko mi kuma ta ya enelangi a mi kha mi yi hlamula hi tlhelo rihi? Okay, ikomo a ni vule ku damu ra hina mati ya ku tala la Bushbuckridge wa kuma eka Inyaka Dam, so a ri na mati in terms of percentage ile ka 50 something percent, which is something leyi nga le hansi according to them. So hina hi ri va masipala hi make sure ku hi va na a program ya ku rational mati ku va ku nikiwa community ku siyerisana hi pompa hi yisa eka section A this today or tomorrow, and then the other day yisa eka section yin'wana ku at least hi va hi kuma mati all of us ni loko hi nga wa kumi hi siku rin'we. So loko mati wa kumile eka siku lero u kota ku va u wa veka ku mundzuku loko u nga wa kumi another community va kota ku kuma mati, and then hi siyerisana hi ndlela yaleyo hi vitana ku hi rational ku hi share mati eka community yin'wana na yin'wana. So ku na tindhawu ti-scheme tin'wana maybe Mariti scheme yi va yi nga ri na mati ya ku va yo tala, that's why it's based ku va yi pfuna that community ntsena yi nga yi eka yin'wana community. So community yaleyo yi siyerisana ku community A yi phuza Monday, community B njalo njalo hi ndlela yaleyo. That is why yi vula ku ya wa siyerisana ku ti-reservoir kumbe mathanki ya hina a ma tale before hi kota ku yisa eka community loko ti-reservoir ta hina ti tele. Our pompa air kona and then I kota ku va cleaniwa and then I isa ka community. After that he pompa for the next community ndlela yaleyo siyerisana up until it rotate ndlela yaleyo ku everyone aba akuba mati ku phuza siyerisana. Kambe miganga leyi va yi kha yi byeriwa ku la a Canningmore A mati ya ta fika rini, a Kildare ya ta fika rini, a Manyeleti hiko minkarhi hinkwayo ko twala nga ri vanhu va va tshama va vona mati. I na ti-region ta ka masipala Bushbuckridge ta ku ringana 11. So ti-region leti ti na ti-councillors leti nga attached ka ti-region te u nga va na
challenge yo karhi wa tiva ku mati eka mina ta fika hi Wednesday and then you will wait for u ta imela siku rero and then u kota ku va u pfuneka. Ntiyiso a ni kani landzelela timhaka leti ta madamu meyara ku nga va kumbexani ku ri na xihoxo kwalano damu leri ra Inyaka ku ya hi va water affairs hi vuxokoxoko lebyi nga huma hi ti 24 ta May 2021 ra Inyaka sweswi ni vulavulaka na n'we kumbe a ri ka nhlokomhaka ta mahungu meyara ni nga siya kona ni kombe ku tiva ku tanihi masipala na swi tiva ku mi nga kuma ku mhaka leyi ya mati a yo va ngopfu ka n'wina tanihi masipala ntsongo kambe ke a ni lava ku kamba ku na ti-bylaws leti mi nga na tona tanihi masipala ti lawulaku vanhu lava va mi onhelaku switirhisiwa swa n'wina ku nga va ku ri ti-borehole ku nga va ku ri ti-bulk water supply system ti-reticulation system sweswo inkomu hi na yona bylaw mahaxi leyi vulavulaka ku loko u kuma munhu hi na ti-bylaw enforcers hi tlhela yi va na bylaw leyi vulavulaka ku loko u kuma munhu a ri karhi a tempera na our bulk system or anything ya masipala in terms of mati hi va munhu waloyo a kota ku khomiwa a ya va a vekiwa nandzu and then a yisiwa court hi tlhela leyo cause hi experience timhangu ta ku tala laha vanhu va hlaselaka infrastructure ka masipala va hlaselaka na ti-boreholes everything so leti endlaka ku hi nga koti ku ya emahlweni hi ndlela leyi lavaka ku swilo swi fambisa hi swona. se leswi namuntlha ma ha vulavulaka hi timhaka ta xiphiqo swa vanhu lava mi onhelaka nhundzu swi vula ku i mani a nga ri ku ndleni yini ku tiyisisa ku vanhu lava va mi onhelaka va swi tiva ku i nga onhi swilo swa masipala wa Bushbuckridge ku ta endleka leswi. Okay inkomu ndi vulavula hi ti-bylaw enforcers mahaxi ku hi na tona leti endlaka ku ta gada sometimes vanhu lava endlaka swilo leswi va swi endla nivusiku cause ta pfuka nimpundzu kuma report ya ku bulk line ya kwinikwini yi onhakile or pipe yo karhi kumbe engine yo karhi yi onhakile. Last week I think 2 weeks back I replaced tin'wana emabarule tinjini leti a ti yiviwile na leli day leti a ti yiviwile leswi endlaka ku masipala a tlhelele ndzhaku because hi fanele hi kuma mali ya ku va hi vekela tlhelo hi endla ku hi replace tinjini leti ti nga yiviwa and then sweswo swi va swi tlhelisela endzhaku in terms of water supply in the municipality. Okay ni kombela ntani meyara ni sungula ni hundza ni kuma nhlokomhaka ta mahungu na Sesilili Nhlabangwane ve le ka Sigagule ivi kusuka kwalano hi ta languta timhaka ta tin'wana leti ti khumbaka magondo na ku teka vo vayingiseri lava va ngete hi mirhamba hi ta kota ku va kota ku mi byela ku ve le ku hlanganeni na yini hi le ka 015297185 a hi sungule ni twa ku Sesilili va ri mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini ya ka vona hi ndlela leyi ya Sesilili. Nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. ke se Sesilili va ni chavisile a ni tivi ku va ni one yini loyi va za va fika va kha va nhleka kambe mahungu lama mi nga ya langutelaka laha ka awara ya n'we hi ndlela yoleyo kwala ka Munghana Lonene FM lava hi nge le ku fambeni na vona namuntlha ka nangona ku Afrika wa vulavula meyara wa Bushbuckridge Councillor Sylvia Nxumalo hi vo hi nge le ku buleni na vona hi nge le ku twisiseni hi mi nyika nkarhi na n'we ku va mi ta bula na vona hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu namuntlha hi ti haikho ha mi lava n'we mi nga kwaleyo ku mi nga mi ri ka vuhosi bya ka Mnisi bya ka Mpisana bya ka Jongelanga na bya ka mani byi fanele byi va mune man mi ta ni khomela ni ta ri lava vito leri ra vumune kambe ke hi laha hi nga kona miyingiseri wa Munghana Lonene FM hi le ka 0152971855 ni nga si teka vayingiseri meyara a hi languteni ke timhaka ta magondo ti njhani a hi khale ngopfu mavhiki mambirhi yanharhu laya nga hundza a ku ri na vana va kombisa timhaka ta ku eswikolweni swin'wana a ku yiwi hikokwalaho ka ku va magondo ya nga ri ku fambeni kumbexani yima ni mi sungula laha meyara ni mi sungula laha ka ku mina loko ni bula na n'wina kwahalaya ka 2016 loko ni nga hoxisi a hi vulavula ngopfu hi patu ra kusuka eConhoek ri kongoma eManyeleti kumbexani loko wo sungula kwalano ku xiyimo xi njhani hi nga pfuneka meyara. No, a ni khensi na ku va ni nyikiwe nkarhi again. Mahaxi a ni vule ku hi ri masipala wa Bushbuckridge or hi ri masipala local municipality loko vanhu va complaina hi tliliniki va ta ka hina loko va complaina hi xikolo va ta ka hina loko va complaina hi patu va ta ka hina even though swilo sweswo a hi mandate ya municipal ya local municipality
patu leriya ra economic to hluvukani I patu ra public works lava nga ta va hi byela va hi nyika papila ku va appointe a contractor ku va a yi famba I mean I re-implement. So along the way ku ve na ti-challenges leti nga koho between vona na the contractor. That is why ku va na a slow pace ya ku va patu ri nga fambi. So but hi ri local municipality hinkwaswo swi ta tlhela swi vuya ka hina ku why issue ya karhi nga fambi. Municipality I dilana na ti-access street or ti-internal street ku va hi make sure ku ti-internal street ta hina ta endleka. A ni vule ku hi na program leyi ni nga yi hlamusela before ku hi na program leyi lavaka ku yi kickstarta sweswi hikuva hi tiva ku sweswi a ka ha ri na timpfula a ta ha ni timpfula hi kota ku va hi endla hi ndlela leyi ti ta va in a three row northern zone, southern zone and also midland zone. Va ti tiva lava tshamaka laha ku southern zone I that side ya Mariti and Mkhuhlu and then midland I la Bushbuckridge and Thulamahashe and then the northern part I Econoc that side ya Bokasile ku I ta va I langutele ku lunghisa ti-access street hina tona ti-TLB ti xavile hina everything hi mile ku hi kickstarter that program hi ku hi pfuneta in terms of access street nda tsundzuka patu leriya ku hi vulavula hi rona ku enta but it's the issue between public works provincial public works na the contractor la ku nga na ti-issues ta vo leti hi nga ti vulavuli hi nga ti tiviki hi ndlela yaliya kambe tanihi masipala mi le ku hi tekeni ku fika kwihi ku vona ku hambi ku ri na ti-issues patu ri tirhiwa na ti-local municipality hi va hlamusela ku patu leriya ri va a hiccup on our side cause vana va koti ku tirhisa patu leriya hi ndlela ya kahle na hina ha tiva loko ku ri n'hweti helile ku va ku hlangahlangane hi ndlela yin'wana yo ka yi nga endli swona but hi ri masipala that is not our mandate loko wo teka mandate yo ka yi nga ri ya wena u yi tirhisa hi leswi va swi vulaka mahaxi ku irregular expenditure loko va fika va ku cheka lava va ku cheka tibuku auditor va fika va ku irregular expenditure and then a va la ku tiva ku what was happening u endle mandate lowu nga riki wa wena mahaxi kambe tanihi masipala xifaniso xa n'wina kwala ka ti-access roads mi vona mi ri ka xiyimo xa njhani mi vona mi kha mi va pfuna ku ringana vaaki tanihi sweswi ni nga nyika xikombiso ku na xikolo xin'wana xi nga koho kwala ti-RDP a Econoc xa vana va vatsoniwa va ri swi teke nkarhi wa ku leha ku va ku yiwa xikolweni xoxolexo a ni tivi loko ri ku sweswi ve le ku yini kambe hikokwalaho ka mintlhontlho ya toho ti-access road leti mi vulavulaka hi tona inkomu mhaxi ndi yile special school ndi ya cheka patu leriya hi ri vona as a masipala wa Bushbuckridge hi appointa a service provider ku famba u ya tirha u lunghisa patu leriya a ku ri na ti-hiccup between the community there mara hile hi ya make sure ku hi lunghisa those hiccup ku contractor or service provider a continue a lunghisa patu hi make sure ku vanhu va kota ku va fikelela eswikolweni inkomu nda tiva relo ndi yile physical ku va ni make sure ku the subcontract the service provider a va a ri koho ku va a pfuneta vana va kota ku tlhelela va ya exikolweni 015 loko no kuma vayingiseri vanharhu ivi ni ta ya ka executive ni ta ya ka meyara hi ndlela yaleyo ni kuma manharhu ni ku va ni ya ka meyara a swi ta va swi ri kahle hi kota ku twa ku swivutiso swa n'wehe leswi mi nga va ku mi ri na swo ku nga va ku ri swihi 015 a hi sunguleni loyi meyara mi ta mi ri moyeni se swi ta vula ku loko lowun'wana a ri ku vulavuleni ni kombela mi nga vulavuli n'wehe kwaleyo hi ku kumbexani mi nga vula leswi a mi nga lavangi ku swi vula moyeni se kombela ku khomeriwa ka swoswoleswo loko mi twa n'wana kha vulavula n'we mi nga vulavuli kwale mi nga koho enhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM tlakusanyana rito mi twalela kule ngopfu boto mina ni kombela mi ngasela ku hi kwata ole vele video because ka na construction ku ba se mara ka no riqingho ra ku na ri le ku tikeni boto wa mina swi le ku tikeni swinene na mi n'winyi a ni swi koti ku mi twa se a ni tivi ku hi nga kota ku mi pfuna njhani kumbexana loko mo tlhe mi ringeta futhi hi ndlela yeleyo ku hi kota ku twisisa ku hi swihi leswi mi lavaka ku va mi fikelela swoho kumbe mi fikelerisiwa xiswoho hi ndlela leyo ha ri ndele vayingiseri la meyara a hi languteni ka
ka masipala wa n'we tani hi Bushbuckridge mi languta na timhaka ta a hi khale ngopfu ni twe ku vulavuriwa hi timhaka ta ti-shout down hala va khokho va kombisa timhaka ta ku kumbexani na n'we tani hi vurhangeri a mi fiki la mi tako ka vaaki vuxaka bya n'we tani hi masipala na vaaki mi vona byi ri bya xiyimo xa njhani? No, a ni khensi Mashi. Ni ehleketa ku loko u ri na issue na masipala u nge pfuki nimpundzu ya pfala patu a yi tivi issue ya wena. Ni ehleketa ku loko u ri na issue na masipala tana ka masipala ku na ti-region ta ku tala u tsala complain kumbe u fowuna u ku ndi na complain yo karhi. I think i method wa kahle wa ku va hi tiva ku loko hi ya ka wehe hi ya answera yini. Se loko u ri na complain u pfuka nimpundzu va ri pfale patu for what? A yi tivi ku u fanele yini patu leri or njhani. Xikolo maybe xikolo a xi kahle or ini a yi kahle. Se a ni kombela ku ka va citizen ta hina loko ku ri na issue a va yi ka masipala va fika va vulavula kumbe ka councilora ku ni na problem ya so ni yile eBelfast eBelfast kuna ti-issues ni fika ni vulavula na vona and then hi twanana ni va kombela ku loko ku ri na ti-issue just phone or come to the municipality or wenda swin'wana hayi u pfuka u pfala patu because u va u infringe ka ti-rights ta van'wana vanhu. So swa best ku va u ya ka masipala u vulavula na anyone loyi lavaka ku ta ka masipala hi pfulekile ku a ta vulavulisana na hina mkhuhlu kwini na kwini loko ku ri complain va i dedicate ka meya va ta yi tisa ka mehe then hi kota ku va hi attend. A ni tivi meyara loko ri kumbexana leswi mi nga mi swi hlamurile ni nga swi twangi ku na un'wana miyingiseri i ri ku na mati ya le Bushbuckridge ya yisiwako a Likazi ku ve vanhu va Bushbuckridge a va na mati mi tiva yini hi sweswo? A yisiwa eLikazi? Asikhona sweswo. I'm not so sure. I'm not so sure. Kuna issue ya le Hoshana leyi the Department of Water Affairs ava hi pfuna ku hi va hi tirhisana na not Likazi hi tirhisana na community ya le Nyongani eShabalala. A yi si endleka na sweswi. A yi si endleka na sweswi because loko va hi pfuna Department of Water Affairs ava lava ku hi tirhisana na community ya le ka Shabalala and Nyongani that side ya patu not Likazi loko ri la ka hina it's 80 something kilometers or 90 kilometers to Likazi ava tirhisi mati ya hina a hi ntiyiso emashi. 015-297-1855 mingisera mugana Lona FM i ndlela leyi nga yi tirhisaka loko ku ve i na xivutiso lexi u lavaka ku va u xi vutisa eka meyara hi ku nkarhi wa kahle lowu wa ku loko mi ri na swivutiso mi va vutisa swi ta hi olovela ku hi kota ku twa ku mi nyika hi nge mi vutiseli swivutiso swo tala a hi hopfa hi vhaka hina Mpumalanga a hi vi hi ri kona n'wengwe mi nga koho mi swi tivaku kahle hi ndlela leyi ni teka vayingiseri lavambirhi ku landzelelana ivi ni ta tlhelela ka meyara wo sungula hi loyi nhlekani mi njhani buti? Epfukini minjhani? Epfukini mi ri yini n'we? Okay, i Jackson Phobela. La meyara hi ku va ku veka va tisa muchini wun'wana wa ku yi ta hi pfuna nyana ku la ta levhela mapatu lamaya laha ku levheriwa mapatu kwini? Lama la open gate la Titswalo village. Okay. So xilo lexi nga endleka laha vanhu lava a va hetanga va balekile a va nga cheleliwi tidizele loko hi buka masiku lama va nga te va ni ku homa 14 a ma endlekangi se ka still ka na ti-problems leti nga talanyana laha ta matipati loko se u kombela va ri no diesel va ri la hi diesel a va cheleliwi diesel se a hi koti ku twisisa yi le ku rini community ya sweswi. Se loko yi rila community yi le ku ndzeni ka yini? Hi ku a hi twisisaka no sweswi hi nga vulavula na vona ku va ta hetela swilo leswi vilanaka va nga hetlela va nga heti. Ni vula so loko mi vulavula na vona va nga heti hikokwalaho ka yini mi nga tlhelelangi mi ya va byela ku a hi se leswiya mi nga hi tshembisa swi se hela? Xilo lexi nga kona hi diploye vanhu tolo 5 va jika le ka masipala se va kumeke lano va lavakulu va ri kona a va kumhlongo eka ku leswi va nga hlamuriwa swona swi tsakisanga kahle. Va hlamuriwe yini?
sisabona sinalungopfu wanela kusitshela kokumoyela yilaba kumeyara ye dipilo ikwani bavulavula na bawali vahloko kuno leswi va nga va hlavula swo community a swi tsakisangi hi kombela ye va hi lungisela masiku lama nga sala leyi vakokwani vo chela misava va nga helezeli kun'wanyani kwalaha xo biyana hi vulavula hi kona a va celangi va endla swilo leswi leswi nga twala hi swona ndhawu leyi ya ku nyika mati ngopfu patu leri le ku onhekeni na sweswi na laha xikolweni lexi xa inani xa high school leyi nga kona xo inani la kusuhi na xibedhlele xo biyana okay ni tshemba va ta mi hlamula kambe hina leswi hi khutazaka so i ku a hi yeneni a tihofisini ta masipala loko ku ri na leswi swi fikaka swi nga ha hundzi kahle hi ku loko hi rindzela ku ya ka xiyanimoya hi nga hetelela hi nga swi kumi swintshunxo leswi hi swi lavaka imani hi twana loyiwani i nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene mpfukeni minjhani boti wa mina a khensa ukhuluma na Themba kusuka la Bushbuckridge. Yes. Utatsundzuka swa ku ni n'wana kolwela kwani le ku sendela email mabapi na makale traffic department atula mahashi. Yes. Xitori xa mina ni to semekanya hi ndlela leyi. Last year it is 10th December ni na renew driver's license. This from Karolo loko ni ya le patar lava le bo ijika bo imakule na le. So ni swo sinyana kuna issue ya ko strike wile a ku le ku tirheni. And it's not a call to some fellow Bushbuckridge loko la swa pfana ticket for president by 12 o'clock baba palile so ay kombela swa mayor kumbe nga hlamisa swa nga va ku endleka hi kona ka ishele no na mitweli bota mina khesini karongwe inkomo inkomo mayor hi va lava yingiseri vambirhi a hi voneni ku hi nga va pfuna njhani okay loko riqingho ri luya wa le open gate and ndi mtwile mara not very clear veri lava mi nga va rhuma a va tirhangi ntirho hi ku hetiseka ku ya hi laha mi nga tshembisako no swi kuma sweswi emoyeni ku a va tirhanga hi ndlela ya kona ene ni tsundzuka ku loko ni ya open gate a ku ri na committee leyi a ni vulavula na yona ku loko swilo swi nga fambi fonani mi ni byela ku la ku stuck ku na 1 2 3 ni kota ku endla follow up so no yi kuma sweswi ku swilo swi le ku fambeni so it's something leyi va faneleke va yi lunghisa cause ni ye ka voho and then hi agreeile ku ta fambisa kwini loko swi nga maki and then fanele va tlhelela ka meku langa kwa ku a swi fambi swona and then ni kota ku va ndi lunghisa that committee I mean service provider kumbe whoever loyi hi nga mruma a kota ku va a tlhelela a ya mahlweni se no yi nota hansi ku ni ta sala ni vutisa ku endleka yini maybe Mr. Mhlongo una ti-challenge and twanga nchumu ni kota ku va hi sala endzhaku and then hi kuma ku what is the matter ku swilo swi nga fambi as a vula buti loyi a hi vulavula na yena okay sis yeah ya traffic na muntu a buturi eka masipala va pfala hi 12 I'm not so sure ku ka masipala u vula ku yini ka pfala hi 12 because ka masipala ku sungula hi 8 o'clock in the morning ku pfalwa hi 4 so I have a specific la aba pfale hi 12 hi queen com or maybe legal license department kwele kwela nga teka license kona swi ngele ku hlweleni na ku loko anda ti follow ups xin'wana xiphiqo i ku va sava chayisa hi 12 I'm not so sure until ya ku tava chayisa maybe ku nga va ku ri na issue ya covid tin'wana njhani but anitwanga nchumu ya ku chayisa hi 12 maybe loko ingi angatisa complaint ya ye office ra mayor ni kota ku kota ku isala kahle and then ni kota ku attenda ku kahle ku endleke yini license ya yena and then hi vitana lava va tirhaka hi ti license and then va kota ku hi hlamusela kota ku hlamuleka a ta va a hlamuleke hi ndlela yaleyo na le ya ku pfala hi 12 ni sale hansi ku na la ku pfaliwa ka hi 12 ti license va teka la bush va teka Thulamais va teka na le Mkhulu so I'm not so sure but it's fine at the office ra mayor na complain kota ku attend it's something leyi nga kota ku attend and then a kota ku va a pfuneka ti office leta tshaka tona itale Thulamais okay all right yimane teka loyi wa minister inhlekani mi amkereli ka munghana lonene inhlekani buti wa mina mi ri yini hayi kombela kuyankula ka le ingakenzekeni because lo kombela ukuthula masipala ku endleke yini mayor ku endleke yini xikontrol xa level because aka hana traka yi ya hi 1 ina ku yini ene ndlela va yi parile ene se
na 2 years right for akakho family ina kana contract abalele ukuthi umuntu uthula kahle then ikontri xo hlanganisa Avelevedia na le kwi na le Hluvukani okay na le Hluvukani aka ha ri ku famiwini le se ku pariwile mukontractor anga ha ri ku tirheni gondo ri pariwile okay swin'wana mi la ku vula swona yini na gondoro ra kusuka ntora kusuka re la khuluka re bona nyana nga re busy mara re komba ri tayela ecoting day ya manyelo isibuteti nga kombela na mngani wona nkarhi n'wana a timisa dripinyana a driver hi mapatini lama cause yi komba tayela la buteta ka fambile because masipala i complain na hi ku nempfula and then loko u lava mati a ri vo a ku na mati because a ku na mpfula mara loko u lava mapati a ri ku nempfula that's why mapati ma nga fambi sa hi siku loko ku na mpfula ku hona ka mapati loko ri la hi mati va swi vona a ku na mpfula no ni mutili boto ni mutili kesini nkarhi wa n'wina ya mi vutselele televisiya because ya hi tikela because aka ha fambeki ndlela le tlhavisisa ene lo fariwa ndlela loko a vo lo swi fambisa swona na contractor a nga ha ri kona airport nawe wana nga ha ri kona no ni mutili boto ni khensile swinene tlhelo rero mi nga ta na rona 0152971855 ta nyika nkarhi mi hlamula meyara kambe ni pfumeleleni siku na ni hunda hi laha hi ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku ka loko hi ta va hi kandziyela Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula sweswo mingisero minkarhi yalona FM makomba ndlele mani teka na lowu wani mingiseri ni nga si tlhelela ka meyara a ni swi tiku hikokwalaho ka yini ka executive kambe mani tlhelela ka meyara hi kota ku bula na vona hi ndlela leyi ta va nyika na nkarhi wa ku tisa rito ra vona ra ku hetisela kambe ke hi mani teka lowu wani mingiseri ni hlekani mi amukeri ka minkarhi yalona khalanga aye papa Fokele Ezekiel Mdlovukayi la tlhavekisa mina ni na ku vutisa bathi meyara kwalako loko section te ta nga ti vula swa ka ti-nation 54 mo famba ma helela tlhela mahaxi kumbe light lona hala tlhavekisa na Hluvukani ma fika rini kona hikuva a hi mavoni mina ni dyondze xikolo from primary ne high school ni za ni hambana xikolo ni ta joni sweswi ni ngo to khalatswa mati ya leyi nyakadema a ni mativi loko ya vona mara vo va ri va supplier xa vumbirhi ni nga tivi ku mhaka leyi ya tigretara leti ta greta mapatu lama ya tigravel cause xikontri xa vatsana swi lava mali muni ntombi la mehe vava ngopfu ni huma bush hi weekend from a roll to drive ku ya joyina xikontri xa tipothole xa suka khona ku xa Hluvukani u drive awara hinkwayo patu a ri fambeki loko u huma ko u fanele u ya lava mechanic ya ku chekela tibuti ku a ti khomukanga u cinca huma ra khonuku swo fana so mina na ku tiva ku na tigretara letiwani ti famba ti kha ti hi khulela mapatu lama khale ka khale ti pfala to tibamu to tiya na tombi to lava a ti ku ti lava mali muni ku ti huma ti endla ntirho lowuya so swa mati va tsandzeke khale a swa tolo a swa namuntlha hi nwa mati yo dzunga leyi nga kona le mati ya tiboholi hina hambi vo hisela thangi rin'we va hetisela thangi ra hi 1 hi vhiki ri ta chela matlalenyana ha swi kota ku feyerisana hi nala ha twisisana hayi ku ri va ku mati va supply a kha vula muganga leyi ya tshamaka yo ya le bush ya le ya khonuku va hluvuka vanhu vo thula mahaxi va ya khokho nala hi ku lava va strike lavaya ni hundze hi ku strike xa vulaka xo I was driving over there ni xi vonini xi bloke from cycle ra mates wa ku tiva he loko me ni suka loko ku ya mahemba ku ri strike khani ngova te ni nga hundzi ku blokiwini loko ni ta hi tlhele ra rin'wana kuma ku ha ku nena ku blokiwini until ka fika area ni jika ni kongoma hala ka va maninga Kruger Close still loko ku blokiwini maribye hinkwako ndhawu liya so swa vava swo fana sweswo a va hi pfuni hi ku loko ku ri ku va tsandzeka ku fika xikontiri paving la vulavulaka hi yo ya ku emasirheni ya laha na ku kwahala ka vo va nga na township hina hi nga matikoxikaya loko hetelele hi kha hi ya le manyeleti a hi kumi nchumu hambi gretara yinene ya gretara ku ta gretela ku hi kota ku famba laha timovha to heto fana na wena ntene a va hetise sweswo a ta va hi pfune ngopfu loko ku ri ku hakunenenene vanhu va yela va rhumaka i endla ti-follow up a va le ku tirheni vanhu vala hinkwavo a ku na gretara ni vula na yini u nga driver na muthele un'wana wala driver sweswo va nga yingisela va ta yima na mina ro ma onhakile hambi greater gravel yinene swa tsana no ni mi twile boto mina na mi twa ku mi swi vulavula kusuka mbilwini ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ntombi la mehe vava ngopfu ni driver movha ni fanele ni ta vuyisela movha back to wheel alignment ni suke ni te wheel alignment I have to again
anti kuma le 20 years ni nga ri na almost 20 years no exikolweni but still a ku na lexi cincaka a ku cinci nchumu mara leswiwani va tala moyeni va fika va tihlasekile swilo leswi va nga aka swona swi helela tila mahaxi la nga ri edoroba swi ta ya khonuki leswiya swi dzika swi dwa ri swilopo swi vuyela ko kwala va bushi va tshamaka kona na va mkhuhli hala ka hina ku hava hikuva hina a hi vanhu mara sweswi ku la ku votiwa ni hundze va kha va campaign laha bison to rini hi ku sweswi ku fanele ku votiwa vata hikuva tsundzula na vanhu va matiko exikaya i vanhu na va vanhu lavaya va va nyiki mati hala va bison mati va ya kuma mara what about from a hluvukana ku ya halaya Mkovi na Verserdini na letin'wana vo yuta ku ya le makumu ku fika egratini ra Manyeleni mati mati lava lavaka ya nyaka a va kumeki mati lawa va pata ko mahlamarisa swi fambisaka swona ni mi tele bot ni khenseri swinene i xifaniso lexi xi nga hi pfuna meyara salet mina ta ntlhanu a hi mitwenini mi angula mkwini ka swivulavuri leswi no inkomo mash xa ku sungula issue liya buti va nga yi vulavula le Belferdini ra fana patu ra le Belferdini ra fana na patu ra le Econuco so ni kuma information ya ku va ri patu ara the contractor nga ha ri kona ni ta yi hundzisela eka public works in the province ku munhu contractor i fambile and then patu ri yimile ka ha endleki nchumu buti la swi vula yini mi ta ni khomela meyara ku nghena kwalani swi vula yini loko mi kuma info swi vula ku a mi nga swi tivi ku swi ndlisa ku yini loko province yi nga tisa service n'wina tanihi masipala a ku na munhu a layezako a tivaka ku hala project leyi nga ta na province yi fambisa ku yini project liya yi ya launcha hi mina ni tirhisana na public works in the province yes the project hi leyi yi ta va yi pfuna vanhu va le Bushbuckridge and then voho hi vo va overseer ka va hi nyika ti-report ku famba yini se bona i mani la bona mi vula va province public works yes, in the province hi bona lava hi nyikaka ti-progress report ku famba yini eka patu se hi ta cheka ku sweswi va ri if we yimile what is the challenge ku nga va ku ri na swin'wana na swin'wana but ni sure ku na something leyi endlaka ku swi nga va nga yi emahlweni ni ta yi cheka and then ni kuma ku what is the challenge another thing is buti i vula ku ehluvukani a ku na gradara na yin'we a hi ntiyiso ti-gradara hi ti fambisa hi ti-zone yale leyi servicaka hluvukani i ya le northern zone ene i northern zone ku make sure ku hinkwato ti-region or hinkwato cause hi fana region ya le hluvukani hinkwato ti-region ti kuma ti-service hi ku fana ku nga vi na project leyi nga faniki na yin'wana ehluvukani hi se ti-paving hluvukani ku nga vi na ti-paving hi se ti-paving la ku nga na switarati leswi nga paviwa loko hi vulavula so ehluvukani hi se hi endle reservoir leti ti tisaka mati from Inyaka Dam i ri mati ya le Inyaka Dam ma 6 Hluvukani a hi ntiyiso ku na ti-reservoir ku na reservoir liya ya ku fika that is what something like that leyi yi nga lo tlhomiwa a yi yona liya ya ku va yi akiwa hi concrete so ya fika mati ya le Hluvukani I mean mati ehluvukani ya fika ene ku na ti-boreholes ku na ti-reservoir make sure ku vanhu va kota ku kuma mati hi kuma mati hi ku serisana na va le Hluvukani ti-councillors ta le Hluvukani hi tshama na toho meeting va kota ku understand ku twisisa ku endleka yini in terms of water provision e Hluvukani a ku na lava ni tshama matikoxikaya a ni tshami Thulamahashe kumbe Dwarsloop ni tshame matikoxikaya laha ni tivaka ku munhu wa la tshamaka matikoxikaya kunjani ku va u tshama etikoxikaya so there's no way in which nga ku na lava hi va nyikaka ti-preference no hinkwavo vanhu va nyikiwa ni lava ku ya mahungwini nkarhi wo nisiyini a ni tivi ni nga vuya ka n'wina hi 1:05 meyara hi ta hetisa a ni lava ku hi ta hetisa loko sweswiwani mi yingiseri a kombisa timhaka ta ku ti-gradara ivi n'we mi ku taya kumbexani ti nga va tiya kambe mi kuma ku a ku na loyi a landzelerisaka ku vona ku loko ti yile ti fike ti tirha ke mon khomela tani ta vuya loko hi vuya amahungwini ya misava mixeri wa mukana Lona FM ya vetani mi dropa meyara hi ta mi fonela kunene futhi loko ku endlela leswaku mi kota ku koka moya mi
hi ndlela yele a hi ku tumingiseriwa Munghana Lonene FM ku u ri yini ku ya amahlweni hi ku le ku languteni xiyimo lexi mingiseriwa me i ntiyiso ku va nga va tanihi meyara va kha va ku swaya swilo leswi ka miganga yo karhi kambe lava va nga byala vutihlamuleri bya ku tirha va nga ri ku tirheni mingiseri vulavula hi timhaka ta ku patu ra tika swinene ku fana na sweswi va nga kombisa ku na le kontraka leyi yi nga famba va nge ri ku kumeni report sweswiwani masivo nako a ni yi twisisi ku loko yi kha endleka ka masipala ivi ku va province yi nyika ku masipala report a ku nga fanele ku ri na munhu wa ka masipala loyi a tivaka ku i landzelerisa project leyi nga tisiwa hi Department of Public Works a ni tivi kumbexani n'we mi tirhako hi swo mi ta pfuna na ku twisisa sweswo kwantswa kambe ekumeni mahungu ya misava na Sisi Lillian Hlavangwane ivi kusuka kwalano hi ta nyika wena nkarhi wa ku va u angula hi ndlela yaleyi u nga kotaka ku va u angula hakona kwala ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka loko hi ya ka Sisi Lillian hi le yingisela Munghana Lonene FM eka Open View channel 622 nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa eka Munghana Lonene mina problem ya mina yi hala Zambia so Zambia ina ti challenge to karhi ya kusungula challenge ya mati va fikile va ku va hi fakela mati va cela tiphayiphi leta khale va ti susa hinkwato va hi fakela tiphayiphi the whole village mara a ku tshama ku huma na transna rin'we and that happened from 2017 till I think 2019 and then va khipe na tiphayiphi leta khale leta ti huma mati so swinyana leti nga ku hata humi mati and xa vumbirhi a hi swi koti ku ya kaya Zambia ku na patu at all like kusuka Abusonto to Agincourt so swinyana nkarhi la ku na timpfula you wouldn't even walk there ku nga ri na ndhawu khomba ya milenge ku celeke all over why is it taking so long ku ri nga vi na xikontiri na Zambia thank you Mr. G Kensili Mr. G atana tlhelo rin'wana meyara na vona la layinini la hi ta hetisela kambe ka imani siku la ntwana loyi wani mingiseri ni hlekani mbuti pfukile mjani papa ni vulavula na Richard Mdlole la Blinto a White City mi le taxini kumbe mi le movheni ya n'wina Mdluli ni le movheni yima ndleleni no huma na ndleleni loko ma huma mi kota ku vulavula mi twala kahle hi ku a swi ta olova hi ku loko mi kha mi ala mi chayela a swi hetelela swi nga ha vi kahle kambe swi ri tano mingisero Munghana Lonene FM loko wa ku pfulela xiyanimoya ho hetiselela na meyara wa masipala wa Bushbuckridge lava nga ta nyika nkarhi wa ku bula na n'we tanihi vaaki hi ndlela yoleyo ku ya amahlweni ku yisa timhaka letiwani hi ta heta ku nga ri khale hi ndlela yoleyo mingiseri mi pakile movha a hi yinini mi ri yini se mi yimile hi Mr. Kalanga ni vurile loko Mdlole White City yes leyi nga kwala between Cottondale na Islington yeah hina nkinga leyikulu ya mati kambe va hlamuserile loko va hlamuserile n'we loko va sungule nongonoko lowu na ivi mi tlhe mi ba riqingho mi ku hi na nkinga ya mati mi vula ku leswi va nga swi hlamusela a swi vulavuli na n'wina a hi ntiyiso a ma fiki mati na namuntlha sweswi ni vulavulaka ku hava mati tipompini ta le White City ni byeleni n'wina a White City ma huma rini hi ku ve ri mo cincana mati lama Mr. Kalanga ama hume mati ya Nyakadema White City ku huma male kwihi ku na boholi yin'we leyi tirhaka nako boholi yako a yi nyiki muganga hinkwayo nyika xiphemunyana ku na reticulation leyi va nga yi endla vo va ka masipala 5 years ago lama ma nga hundza malembe ya 5 na namuntlha na loyi a yi tshama yi huma na mati se a hi ntiyiso leswi va swi vulaka leswaku mati ma cincana loko moya o ta meyara sweswi hi vulavulaka hambi ko va mundzuku kunene a ku na mati tipompi se ku lomu mila tibyala ndzeni tipayiphi na ndlela ya kona leyi khulumaka hi yona wa wu tiva ncuva na mi twa Mdluli yimani hi twa ku va ri yina ni a hi kombela va vulavula ntiyiso loko va ri moyeni va nga vulavuli leswi nga ri ki swona
nemetwele papa Okay. Inkomo. inkomo mayor ay ante kuntekeni xivambu mayor va lahlekile xivambu mo ni lavela mayor kwalano mayor va lahlekile ni swi tivi ku endlekeni kwalano hi ndlela yaleyo hi kota ku bula na vona nakambe hi twa ku va hlamula va ku yini a ni tivi ku a White City na le Zambia tindhawu timbirhi to fana kumbe ndhawu yin'we loko ku ri ku tindhawu timbirhi to hambana swi vula ku fika njhani ka ku ndiwa reticulation ivi yi nga humi mati enhlokweni mahaxi mi vulavula na un'wana wa muakatiko wa le Ximungu laha ku ri na ku nga na strike koho laha swin'wana swa swilo swa ka ku ri issue ya mall ni nga tivi ku ka sweswo va hlamuriwe va ku yini ku ni twile ku va va addressile namuntlha ka xa mati nge va vulavurisiwile sweswo va nga swi vula kwala moyeni but ka issue ya mall a ni sure ku va fike kwini ka swona inkomo ni ta yingisela ka rena a va vulavurisa swin'wana a swi lolohisa mara hambi swi ri tani va ta va swi twile a hi tseleni hi muyingiseri loyiwani ni nga siya ka meyara nhlekani hayi muyingiseri lava i nga rava la ku vulavula lava nhlekani a vo hundza hi koho meyara a hi buleni hi ta hetisela loko hi nga siya mahungweni a mi kha mi kombisa timhaka ta ku ti-gradera ti tirha hi ti-zones mi nga lava ku swi tsatsamuxa ku hi ta kota ku hlamula na swivutiso leswi swi nga sala swi ta ndzhaku ka mhaka leyi mi kha mi vulavula hi yona. Okay, inkomo Maxa ni khense ku va u nyikile nkarhi futhi ni vulavulile before ku eka masipala wa Bushbuckridge na ti-region ta 11 Hluvukani leyi va vulavulaka hi yona ku na region ya ka masipala ku na unit ya ka masipala leyi tirhaka everyday loko ku yiswa service unit yaleyo yi make sure ku yi landzelela ku endleka yini because unit liya yi na attachment ya ti-councillors leti tshamaka eka ndhawu yaleyo ti languta ku endleka yini makhanselara ya le Hluvukani va nge tika masipala everyday vo va nga kumi gradara lembe ri hela ku nga vi na gradara yi famba eka ti-region hinkwato yi languteriwe hi makhanselara le Hluvukani leyi ku na mall leyi yakiwaka sweswi eXavekisa leyi va tirhisaka mati ya ka masipala ku yi aka leswi ni vulaka swo ku mati ya le Inyaka ya fika eHluvukani ti-challenges leti hi nga na tona baba lweyi a nga vulavula emakumo lweyi a vulavulaka hi issue ya le Sillington a hi hlamusele ku laha epatwini leri yaka eHluvukani ku na ti-connection tingaki leti va tsemaka community yi tsema patu ya endla ti-illegal connection. It's more than 40 ni loko lo famba u ya yi languta it compromise mati ku anga koti ku fika eka vanhu lava anga na intention ya ku fika loko ma nga fiki va tlhela va vuya ka masipala meanwhile hi vona va nga tsema patu va ya ka site leria va teka mati va nga yimeli reticulation ya ka masipala so i swin'wana leswi endlaka ku mati va ri mati a hi koti ku wa fikelela so hi ri masipala hi ta endla sure ku hi ya khipa ti-illegal connection hi faka pipe leri vanhu va nga teriki yi nga ta rigada ku va nga tempari na yo ku vanhu va kota ku kuma mati sweswi mati a ma koti ku fika just because of those illegal connections hi nga famba sweswi ya languta ku patu leri ri yaka eHluvukani ri tsemiwe hi ndlela leyi yi fikaka kwini so it's some of the issues leti compromise our water supply eka masipala wa hina wa Bushbuckridge hikuva vanhu va teka infrastructure and va endla hi ndlela leyi va lavaka ku va endla hi yona and compromise i flow ya mati eka ti-different directions kambe sweswo swi nga vangiwi meyara hi timhaka ta ku ma endla n'wena ti-reticulation mati ma nga humi ku fana na leswi miyingiseri a vulaka swona swa le Zambia na leswi va vulaka swona le a White City. The White City, it's illegal connection. Zanzibar is another issue because he lava a special attention ya le Zanzibar. Inikele ku baya lungisa technical bakota ku ipfuneta. Mare White City is the illegal connection leti tinga kona and eti kona na le ka tar road. La vanhu banga na mhaka na ku va tsema the main tar road baya endla ti illegal connection. That it tempera the pressure of the water.
leyi endlaka ku mati ma nga koti ku fikelela eka community yaleyi lava va tsemaka patu va ta kota ku wa kuma mara lava mati va nga le kule va nge koti ku wa kuma mati. That is the challenge. So fanele hi lwisana na swo swa illegal connection up until hi kota ku swi hlula. Then that vanhu va kota ku kuma mati hi ndlela ya kahle. But for now hi qhubeka na rationaling of water leyi tirhisaka ti-region ta hina ta ka masipala ku a va tive ku loko u nga tivi ku mati ya rational njhani region yaleyi u tshamaka ka yona yi nga ku pfuna ku la mati endhawini leyi u tshamaka ka yona a fika eka nkarhi muni. Inkomu. loko ka hetsela mirini ka rixaka hi ku angarhela na vaaki va Bushbuckridge loko va kha va twala onge tivele va na swirilo leswi swi nga vukorhokeri bya masipala ivi na masipala u twala onge ti vuna swirilo hi matikhomele ya voho vaaki ve le Bushbuckridge. Inkomu Mashi a ni vule ku hina hi ri community a hi tirhisaneni na masipala loko ku ri na ti-issues ta service loko va ta va hlamusela khanselara ku swilo swi ta famba so a yi nga swi cinceni ku na vanhu van'wana lava nga loko ku ta swilo and then va lava ku overtake the councillor va va emahlweni ka councillor ku na vona va ti-campaigna hi ndlela yin'wana ya ku councillara a kumeka na ye a ri compromise. So a ni vule swo ku a va mi nyikeni chance ku na ye a kota ku va a fambisa hi ndlela ya kahle because loko u languta sweswi ku na a lot of strike and loko u languta swi-strike leswi swi vangiwa hi ku va tiva ku the term of office ya ti-councillors yi le ku fikeni makumo se na vo some of them va ti-prepare ku na hina hi nga ya nghena hi challenger the councillor in whatever way. Se a ni vula swa ku a hi makeni sure ku a tirhisana na ti-councillors a tirhisana na municipality loko ingi ku na ti-challenges a va eka ti-office ta hina hi ta kota ku va pfuna. Mayor i khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na rixaka mi va hlamusela ku mi tirhisa ku yini tanihi masipala ni tsakisa hi mhaka leyi mi kombisaka ya ku swi na nkoka ku vanhu loko va ri na swiphiqo a va tika timasipala kambe ke veri va fika va hlangana na swihehlo swa ku nkulukumba va mihlongo va hlamurisa swin'wana kambe swilo swa muxaka wolowo ni vona yi ri mhaka ya kahle ya ku va na ku vularisana xikarhi ka masipala na vaaki mi hetsela mi ku yini. Tatana Mhlongo i mintirho wa ka masipala ane se loko ingi swilo a swi maki ka 1%. Loko no fika kwalani ka Munghana Lonene maybe un'wana wa vatirhi a nga ni hlamuli kahle ndi ya ka un'wana a ni ri ku na the supervisor munhu yaloye ni ku a ni kotanga ku pfuneka and then loko a nga pfuneti u ya ka the next person up until u ta ya fika ku ni fambe laha na ni koti ku pfuneka. So ni na tshemba ra ku loko u ze u ya fika laha hi nga kona hi ta make sure ku attenda issue ya wena u suka na we u tiva ku u hlamuleke kahle. Vana na nhlekani lowunene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene ku ya mahlweni vana na siku lerinene kwala a Mpumalanga khensile Mayor. Inkomu. Na n'wina mi va na siku lerinene inkomu. A khensa i meyara wa masipala wa Bushbuckridge a va kha va ta na timhaka hi nge ti heti timhaka kambe tintsongo ta toho hi burile hi tona na ku pfumela ku ri na wehe tanihi muyingiseri ngopfungopfu n'wina ka tindhawu teto mi khumbekaka ka toho mi ta va mi hetelele mi vona ku swi na nkoka ku fika kwihi ku va na ntirhisano wa kahle na masipala wa n'wehe hi ndlela leyi mi nga lahleli xandla mi nga lahleli thawula swi na nkoka ku loko ku ri na swin'wana swi nga mi hundzisi kahle ka masipala wa n'wehe vulavulani hi ndlela leyi kambe leyi va vulavulaka yona timhaka ta ku leswiya swa ku mi teka xiboho xa ku pfuka mi ya pfala gondo na swona swi hetelela swi nga ha fikeleli xikongomelo lexi a mi lava ku va mi languta xoho hi ndlela leyo. Ntirho kaya lowu hi nga sala na wona sweswi i ku ya lava va ndzawulo ya mintirho ya vaaki eMpumalanga va ta hi byela ku kahle xiphiqo xa gondo leriya ra kusuka a Khonhuku ku ya a Manyeleti i yini hi xo xiphiqonkulu lexi hi nga sala na xona ka mbulavulo lowu hi nga va na wona la handle ka loko tshika ku tlhe ku humelela swin'wana hi ndlela yaleyo kambe hi ta va landa va Mpumalanga va ta hi pfuna ku twisisa mhaka yaleyo kantswa kambe ke loko wo tshika i nghenini sweswi swi ta vula ku i ta pfumela ku muyingiseri lava va nga famba a va ha ri kona ku va ta bula na hina kambe wena i ta va i tise tlhelo ra wena hi ndlela yoyoleyo. Loyi wa ni ri yena Maodi Ngoveni i ri minjhani Muhaxi patu rona ri koho kambe a va tirhisanga material lowu a wu fanele ku tirhisiwa
hi ku helela patu ri lo pendiwa hi xikontiri ntsena na ti-speed hump ta vona ta nqivilika kumbe ti nqivilikile hileswaku swi vula ku ti a ti fayekile hi ndlela yaleyo swin'wana swa leswi hi lava ku nitsanana va ri himpela hi fanele hi vhota loko ku ri na vukorhokeri lebyinene hi byi kumaka a mi vhoti loko ku ri na vukorhokeri lebyinene mi byi kumaka hayikho mi vhota na hambi mi nga kumi vukorhokeri se swi ta vula ku loko mi kha mi nga kumi vukorhokeri na loko mi teka xiboho xa ku vhota mi ta va mi kha mi swi tiva ku mi vhotisa ku yini swa n'wina sweswo va ri meyara swi vonaka va nga landzelerisi swileriso swa vona aka vanhu lava va va tholaka xin'wana na xin'wana va ri i hungu rintshwa eka vona kasi bona loko va nyika munhu ntirho a va tiyisisi ku ntirho wu hetisekile ku va nga twi vaaki ku mukontraktara u fambile a wu va ringananga ntirho wolowo i Chamas Mukhari a ni tivi kwala ku ringanela ntirho kambe xivutiso xexo hi va vutisile kambe ve ri ku na vanhu lava va tirhaka va nyikiwaka vutihlamuleri byebyo hi ndlela yaleyo kumbexana leswin'wana mi swi vitanaka ku yini consequence management a hi tweneni loyi i nhlekani ahe minjhani Butkhalanga hi pfukile papa minjhani na hi pfukile a khensa nda vatwa meyara loko va vula ku loko hi na swiphiqo hi ringesa ku va hi ya le ka masipala hi ya hlamusela koho yes loko hi nga kumi ku pfuneka hi zama ku ya ka un'wanyana hina hi ya ka hi kota mi za mi fika ka vona manje mend legend court yes ika masipala wa legend court loko hi ya njhani uba nkulo kuma hi bankuna njhani loko kuma hi bankuna eno bankulo tshemisa xilo xin'we ntsena a nga pa hi lungisela nchumu loko a nga mi lungiseli nchumu a na swi ta vula ku miya le a tihofisini ta masipala mi kota ku landzelerisa ku ya mahlweni se hi landzeleleza hi karhala na leswi Jojo va hi fakele xo loko ta sungula covid va ta xi yiwa na vusiku a ku na a xa ali kona ku va koho lexi vonaka ku ta ti-vater car loko va swi lavile siku rero kambe ku nge vutihlamuleri bya meyara ku Jojo yi nga yiviwi n'wina tanihi vaaki va ndhawu yaleyo hi n'we mi tivanaku ma swi tiva ku phete hi yanga khamba la hiko ivi mi nga mangali hi yini ya ha hlamusela kwalaya ka masipala mara a va zanga va swi tekela nhlokweni miye mi ya hlamusela ku yini ka masipala ku mi Jojo va yivila hi na mati amaphoriseni mi yini hi maphoriseni na ko hi yini va ku va lava hi va tela na vumbhoni bya ku khomeka ku a swigevenga lexi nga yiva i mani hi mutlelerili manje a hi n'wi vonanga hi mutonga yini ya ku le ku tike phela ni byeleni phela a swi koteki ku va nga tisa vukorhokeri va tlhe va n'wina a ne ku fanele ku va vuhlamuleri bya n'wina tanihi masipala ku vona ku tanihi hi muganga ku vona ku swilo swa muganga swa hlayiseka a hi swona Butkhalanga papa loko a vona yi chela mati Jojo la yi tshama yi na mati ingi va nga yi khukhumisanga va yi yivile va yive hi ku na wo matlawa a va nga cheli va ta tirhisa ti-vater car ta vona ku va na tithendara ti-vater car ta kota ku va niki mali a hi yo mhaka leyi endleka swa ku swi yiviwa loko a nga ri swona a va hlayisa ingi swi nga yiviwanga se mi vula ku loko a ku lo cheriwa mati ingi va nga yi khukhumisanga yi kulukumba phela ku va ta yi boxa mara va nga ta yi boxa va nga ta yi boxa leswi nga ta va ta yi yiva i ku a yi na mati ene loko hi swi langusini hi voho lavaya va ti-vater car ku va swi tiva ku loko yi nga ri na mati va yi yiva va yi xavisa kun'wanyana va ta kota ku va va kuma thendara ku chetela mati la mphakatini lava nga na ti-vater car i va mani a hi va tivi u ti vona u ti nghena kwalaya se a hi swa timeyara musi a hi va byerini hi vulavule lehe nkula hi ku nga va apa hikwala njhini khota ma ya ka matiko lama man'wanyana la kusuhani na hena why mi nga hi fakeli phayiphi kwala ka mainline pipe liya yi ta yi nga ta koka mati ma ya hala ka kusuka la a crossini ka mavhakamele ku fika la ka mafanyana before u japa xikolo hala ma koho mara hala tlhelo ra xikolo ku hala ka maphahlana a ku na mati a ku kuna swa twakala hi ta mi fakela a phayiphi loko n'wi ta ni ta mi fakela phayiphi a ku jampa yi hala yi sukela la ground yini muziku a ku hayi ku nga ri khale yi ta nghena ku sukisela lembe la ku hela ni sweswi loko mi landzelerisa i ri yini kona
kuno va ku tshembisi mavunwa ku hayi va tata va byeli va tata se swi va swi nga ene un'wanyana leswi xi vavaka un'wanyana wa vatirhi va kwalaha matini laya i byele mama na un'wana loko va ya hi mhaka ya mati laha ka kombela mati a ku loko mi nga zanga mi ndi nyikisela xirhangiselo a mi nga ta ma kuma mati i byeriwile ku na mhaka leyi wa yi tiva mara a va khongana ite va ta lavisisa loko a vuya hi ku u le livhini ku xana leswi a nga swi vulavulaka mhaka luya a swi vulavula laka ka mafanyana ku ya hala ka maphatlana mati ma kona at all hambi loko ma huma mati ka na van'wanyana leya ku hela a lembe mati ma nga humanga loko ma huma na usiku maybe kan'we after 3 or 4 months se mfane mikhuphuka mi ya le ka mavhakamela mi fika mi ka mati kona ku le ka tsofa bari hala ka mavhakamela kumbe ka miti leyi nga hala ka mafanyana no kombela ko mati miti leyi nga laha hinkwayo ku ya le hansi a yi na mati ene vo vatirhi lava mfumbu lama mati ma pfutaka kun'wana va ku vona mara a va yi va va lunghisa loko mati ma pfutaka ku ma kuma mati swi fana na leswi endlekaka hala ka va kumana hala a mati ma bobomuka ma za ma chela na patu a ku na munhu la lunghisaka mara tiko hinkwalo ri la hi mati kumbe vo va tirhela mfumo va hlaya ku nga ma vona va pfali ni mi twele papa khensile ku kalanga i mo hi fikisela hungu va ka va rito ni khese swinene inkomu papa yo ya no swa tika hi la vanhu hi nga langutaka kumbexani ku vukorhokeri lebyiwani loko byi ka byi phakeriwa xikongomelo ku ri ku va ku ri byebyo bya ku himpela byi fanele byi fikelela hina tanihi vaaki kumbe ku va ku ri na xin'wana xikongomelo ke i mhaka leyi ni nga sala na yona leyi ni le ku landzeleleni liya ya ti-reticulation waters ti-reticulation system ku ri loko va ndle reticulation mara ku nga humi mati a yi ndleriwa yini hi leyi ni nga tshama ni vulavula na yona hi yona nkulukumba Ngoveni va masipala wa Mopa ni nga mi nghenisi but others okay mani swi tshika mara kuma DJ Matt a hi byela ku hi dzumba njhani ivi kusuka kwalani se silili va ku mahungu ya wara ya mbirhi ya ta ha yimise ku yini mina nkama wa koho se ni ta va ni ri kun'wana kwala ni kha ni vona swin'wana ya mateko aye vutvet ipfukile nje va swi tova yingiseri ku loko pfa u yi chingela u ku na famba mina na chayisa hi chayisa hi mi kuma mali tiofisi ni ku leswi mi kote hina ya famba a yi helelela mintirho leyi makarhi swo tala se ni hlamula loko mara i ko munhu mpela wa ku fika tirhoni 8 ya chayisa hi 4 ayi kona mi dzumba njhani namuntlha hi na risimu rin'wanyani ne ri ni lorile ene ro lowa a wu vulavulaka loko wo ka u nga n'wi ti kahle leswi nga laha risimini hinkwaswo ka fika makumu a hi swona leswi a vulaka swona a hi swona a nga lorhangi ku i na i a lava mara a swi veka a ti xitsongo xi na masivi man'wana hi ku ni khale ni ri tiva risimu leri mara a thile ni ku no mali a ni va yingiseri loko va ta a va swi tivi ku hi vulavula yini i mali hi va hi kha ku i tintiho se hi yo mhaka se ka mambi swi ri tani mhaka ta mali ta hlupha matlewi imani na hi famba ne hi ya hi ya wisa hi ku hloko leyi ya pfuta sweswo mi ngitsera munghana Lone FM DJ Matt vitana n'wina ku dzumba na mina ka munghana Lone FM mina ni khalanga Pet Mathebula ni famba na tinyiko Morgan Xivambo hi yo mhaka loko ze ni twa ni ku tani mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.